Bizning Nergiz ulubuzdan so'ng bizning malayimiz bor edi. Ergiz ulubuz o'ldida, o'lgandan so'ng endi biz belakash bo'lmayroq turdi. Ondan so'ng 10 yosh ayirma bilan eriza balani topdi endi qo'shig'im. Shu vaqtda biz endi olib qarasak degan uy bor edi. Terbiyaga bola. Olabizda o'zi bizning orada bo'lsin, shunda yurib o'talib bizning bilan deb o'yladik endi. Aliye sen kızımı pekiz. Aynur tarafını hoşlanmatırsın. Başta alıp qaytdık. Kalimolina, Aliye, Aynur, Alina. Bunlar qaytkanda bu balalarga birsine yaşta 7 ay, ikincisine 2 yaşta 6 ay, 3 yaş şulay qayttılar. Balardan so'ng aldık endi Elinani, Vinogradova Elina. Ol balani olganda 1 yaşı. Belki yine bir yıllık kadar yine bir olay. Olağa da indi Erik abi, bunu sizden başka bir öde olamayın. Siz bir bana senin semya, irli fatınla siz parayı alası bunu diye yarar dedik. Mayonez de apkırırız ya mı? Ketçup da apkırırız. Bir balani aldık Aksubay'dan, birisini aldık Şemirşen'den, birisini aldık Şollu'dan, Malyutkadan. Bularını jeyip alıp qayttık da bizning uyda şulay deb 9 yetim bala hosil bo'ldi. Biz o'sha 9 yetim bala bilan ilimlash kelib, ularni tarbiyalab, ular bizni tarbiyalab kun ko'rib yotamiz. Xotinim Ikra bilan. Nergiz'e kaçsa, seyip etelmeyiz kaçağında. Tamam, ezer ostanına sulaytası bular dağanalar ise. Temli maşallah. Ona epigraşı üsesin. Epigraşısın. Mantılar pişireriz biz alanlarını. Şumaklar pişireriz. Tamam, nefse pişireriz. Sen bütün rüzgarga. Sasis kirpis diye seviyorum. Temli olamsa. Salis kadar veren değil mi? Tuzu veren. Tombal reyse, birisi pişire, slayşı pişireriz. Zılara bilen temli kırıp. Aktaratalar. Bu biti pişireriz. Pişiren değil mi? Ol balalarına 2010 yılda olğanıq birinci balalarına bik belekiylerini alıp istirdik. Onun sebebi özümüzün balalarımız okunu bitirip çıkıp gittiler şitke. 2 güne kalğa şu kadar bulun kadar ide bizning avulda endi terbiyege bala alışılar köp. Şular bilen de söyleşip onlardan da alganlaryny gördük de toktali. Bizde yalğız gana 2 güne birge yaşamayık. Bizde terbiyege bala alayak. Öz balalarыбыз çıkıp ketkeşinde onlarına da öz balaları biz kılık terbiyeler biz degen ümit bilen indi aldık endi balalarına. Olay okularına kelgende olar korreksiya mektebinde okugaç indi tırışalar okurgan işikte endi balakaylarım. Mındağılar endi özümüzde mektepte okuganları bek eybet okuylar olay. Naşar tügül Allah'a şükür. Bütün uyda yerdem itip endi turalar endi. Bizge kelgenler soň biz mından kitebиz degenler jok bir vaqtda da. Mine soňgu 14'te aldık endi biz 4 balany. Ulu kız gana bek jylap enttektirdi olyabız endi. Men kitem dep endi. Men endi anga oňnattym. Balakayym etem anda приютта yaşap. Mine sen приютка kelgensiň başta etem. Onda da jylagansın mine kitem dep etip. Bizde başta yaşap qara. Muşut bizde eybet bolar. Bizde uşak kiter. Yaşam etem. Ondan eğer de kitesin keleyken uşamasa ketirsin diye ol şat yapışıp yok. Yani men kitmeyim dep şat yapışıp tura balakayım hazır. Biz balalarını alıp qaytkanda bütün balalarda bizning urusça söyleşeleri. Olar Rusça söyleşe biz Tatarça söyleşip öğrettik alarına Tatarçaga. Indi Tatar balası bulgaç Tatar bulup össinler, Müslüman bilsinler dedik indi. Bik motor söyleşeler Tatarça. Özleri arasındalar Rusça söyleşeler. Biz indi köpçülük Tatarçaga söyleşsinler dep özümüzning millet bulgaç Tatar milleti bulgaçtan balalar Tatar tilinde terbiyelenip össinler dep biz indi.
Безнең авыл җирлегендә генә түгел инде ул, районда да башка кешеләрдә бала алмаган кешеләр күпчелек әйтә инде. Менә балаларны акча өчен алалар или эш эшләтер өчен алалар балаларны. Юк, акча өчен дә түгел, эш эшләтер өчен дә түгел. Аллага шөкер, без алай күп мал тотмыйбыз. Элек бик күп мал асрадык. Хәзер балаларга үзләренә эш сөеп, эш белеп, эшне белеп үссеннәр дип, шул казлар, тавыклар асрыйбыз, куяннар асрыйбыз. Менә алар чыгып анда эшлиләр, үзләре сөенә булышып, шунда ярдәм итеп. Мин пенсионер МВД. Мин алам 21,850 тәңкә акча. Менә мин су, Карамал күбәк алында су буенча җавап бирәм. 6500 тәңкә авыл советы миңа акча күчерә. Плюс к этому мин 5 тапкыр Чечняда булдым. Миңа хөкүмәт төли 2950 сумда 78 тиен. Шушыларны кушканнан соң мин рәхәтләнеп 30 мең тәңкәгә авылда яшәйем. Балаларга килгәндә, аларга түләгән акчага без һәр ай сайын без опекага, Казанга отчет бирәбез. Халык менә шушылай дип, как будто теге приемный балаларны эшләтер өчен генә алалар. Мин каз асрадык, 500 индавытка тотадык, 500 каз үрдәк алдык, 17 үгез асрадык, 8 сыер асрадык, 8 быдау, 8 тана, 28 шушка асрадык, плюс к этому. Менә халык шушыны сөйләгәннән соң, без ипләп кенә кирәк түгел, сүз ишетмәйбез дип безне битердек. Айнурны Алларга үзем мизалада эшләдем соңгы 7 елны. Шушы мизалада шиловодство буенча техникум бар. Айнурның теләге бар, умартачы булырга инде Айнур. Алла бирсә, менә теләге булган кешегә без ярдәм итәргә тырышабыз инде. Исән булсак, районда умартачы ясап куймасын. Sen çağırma. Öyle kötü değil mi?